Kilagyan ni Egpam, poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Pakamalang kong kapatid, at yuta na po king mumunang Domingo ng Kwaresma, isundo tamo ing kakatamong pamigunam, megon Bisaya po ing Kwaresma niyang Miyerkules de Ceniza. Nungno ka rin ikitamo at lung dapat akabanalan in prayer, fasting, and almsgiving. Sana'y sundo tamo iti at bilang pamagsadya king peka, importanteng diling kapag masusyan, iyapin po ing maleldo. At kabang lalapit ing maleldo, at gagawan talareting at lung dapat akabanalan, ing demonyo tutuksuan na katamo. Nya kailangan mingat tamo po, at makiyapos tamo makitulad tamo king kakatamong Ginoo, nung makananon ng simbot ing tukso. Itamo, uling yadan ang poyeba may tuksula. Itamo ngeni, tutuksuan na katamo ng demonyo, ban kanita alawot na katamo king Ginoo. At bang kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan taming kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Aminan ko, King Diyos, amayupaing tuto, At kaya kayo kapatad, uling di kasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapuko kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po king Diyos aginutam. ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king paupatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, alubos mayupaya, ipagkaloob mo sana kay kami king iting pamagsani mi banwa-banwa, king panahon ning Kwaresma. Pasulungan na ing pamanalastas mi king misteryo ning Ginoong Jesucristo, at apakyabutan mi ing bubungara king matampaming kiyutos karing kaparaming tao. Itiyadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibigyan pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Deuteronomio. Moises nga na king balayan, kuananala kanita kaya kayo, ning pari, ring lulanan, at ibili no king altar, ning Ginong kaya kayong Diyos. Kay bat nanita,
Sabyana, arapaning ginung kaya kayong Diyos. May atong yang arameo, itatako, at alang tuknangan. Malatiya pa mo ing pamilya na, inyang mintaya, Hehipto, at karinya, menoknangan. Dapot, dinatanging panahon, ameging marakalya at maragul, at mayupayang bansa. Mayap ing meging tratura kaya kami, ning tao, Hehipto. Pepasakitan da kami, at gewang ipus. Kanita minaus kami king Ginoo, ing Diyos da ring makatuami, at pekiramdaman na kami. Ikit na yung pamagdusami, kasakitan, pangayalipusta. Liligtas na kami iba't Ehipto, king kapamilatana, ning upayana. Ning bake makapangilabot, dapat apagmulalan. Dela na kami keti, at binyene iting gabon, nung no ka rin, matabaing gabon, at labis-labis, akabiyayan. Inyangin ning aldoyti, darala ko para keka, o Ginong Diyos. Ing mumunang bunga, naning gabon, abinye mo kanako. Kay ba't nanita, yapagyo karingarapana, ing daralayo, siklod kayo, at sambanye, ing Ginong kaya kayong Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat ning Diyos. Ninumang lalapit king kakatas-katasan na Diyos at manatili king lalam ning kayang kayupayan. Malyarin ang sabyan, ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kanakong Diyos at kakong panaligan. King kekang tuknangan, karing anghel ning Diyos, penabilin na ka, bang mingat keka, no ka rin ka man munta. Tanda ka, karing karelang gamat, banding bitis mo, karing batu, ela mitalusad. Kaya kalang damusakan ding leyon at ding ubingan, ding leyon namit mong bigsikan at ding ubingan akamandagan.
Diyos, iligtas ko la retang malugod ka na ako, at idepensa retang tatanggap ka ko bilang karelang Ginoo. Potang mausla ka na ako, kakulang pakibatan, kakulang saupan king karelang kagutgutan, kakulang iligtas at parangalan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Ing sasabyaning kasulatan, anti kaniti. Malapit kaya kayo, ing amano ning Diyos, at yung karing labiyo, at karing kaya kayong puso. Nga kuwari, ing kasalpantayanan ay panaral mi, kaya kayo. Nung ipasyag mo karing kaya kang labi, Jesus, ginuya, at panualan mo, king kababustala ning puso mo, king piapastubyaning niyaning Diyos, miligtas ka. Uling manuala tamo, king kababustala ning puso tamo, at uli na nito, payala na katamong kasalanan ng Diyos. King kapamilataning pamipasyag tamo, king kasalpatayanan, miligtas tamo. Nga naning kasulatan, eyo mabigo, ing ninumang maniwala kayo. Alayang pamialwa, rengudyo, at ding pagano, ing Diyos, yan naman ang ginura ding sabla at labis-labis na lang bindisyonan ding sablang mamaus kaya. Antimoing sasabyaning kasulatan, miligtas siya. Ing ninumang mamaus, king lagyo ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po yung maya pabalita. Emu bukod king tinape, ya mabibiing tao, nune king balang amanong manibatan king asbuk ning Diyos. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka, antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus, migbalik kaya ibat king ilog Hordan, kitmon niya king banal Espiritu, tinayid niya ng Espiritu king disyerto,
Karen teksuane ning Diablo, kilob ning 40 aldo. Alayang pengan na numan king kayakaban daring aldo reto. Inya binayang danupan, inyang milabas la reto. Ing Diablo nga na kaya, nung ikapin ing anak ning Dios, iutos mo king batong ini, ing maginyang tinape. May kibat si Jesus, sasabihan ning kasulatan, ing taong mabibiye, emu bukod king tinape. Kay bating Diablo delane king lalong matas sa lugal, at pepakit no king metong asagli, ding sablang kayarian keti king yato. Ibiyakungan keka iting kayupayan, at iting sablang pibadyan, nga na kaya ning Diablo. Kanako, ni panibala itingan, at ibiyaku kenu kupaman buring ibiye. Maging keka nga niting sabla, uli na nito, nung siklod ka, king arapan ko. May kibat si Jesus, ing kasulatan sa sabyana, samban me ing ginungkekang Diyos, at kaya kamo bukod sumuyo. Kanito, ing Diablo delane Jerusalem, at tiklune king peka taluktok ning templo, at nga na kaya, nung ikapin ning anak ning Diyos, magpabaldug ka manibat keti, uling ing kasulatan na, ing Diyos, iutos na karingkeyang anghel, ing ingatan da ka. At sasabihan na pa, ning kasulatan, sa puwanda ka, karing karelang gamat, banketa, eka, dugpabitis, karing bato. Dapat ti Jesus nga na, minatba kaya, ing kasulatan sa sabihan eme panim bukan, panyubukan ing ginung kekang Diyos, inyang apag-isipan ning tuksuan ning Diablo, king miyaliwang paralan, Jesus, likwane, ban, manayang aliwa pang pamikatagon. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayapayabak po kaya katamongan. Ding tukso po kano, parti na no pinyata ning kaya katamong kabilyan anting metong ataw. Ala ko pa po yatang balong taong at syuna king edad ing epa metukso king amuyot ning kasalanan. Nino po kaya kayo reng epa metukso magtaslang gamat? Mekad ikatamongan di nalantana king pamatukso ning kasalanan. Ito Thomas A. Kempis, a Catholic author, sinulat na sa sabyana, no one is good that he is immune from temptation. We will never be entirely free from it. There is no order so holy, no place so secret, where there will be no temptation. Ngeniping Domingong iti, mumunang Domingo ning Kwaresma. Ing mididinan pansin yapin ing pamanukso ning kasalanan, pamanukso ning Diablo. Ing amuyot ning marok, ban manabutamo king dewakan o kasalanan. Yesus man, agpangnamu king kakatang ebanghelyong pigugunaman, aranasa na ing matukso. Yo ing tauling kaganapan ning pamagsadya ng Jesus king kayang pamanyuyo. Kaibat na ning pamanukso ning Diablo kang Jesus, umpisa na ng Jesus ing kayang ngobra king Galilee o king Galilea. Nano ing payabot na puniting kapag masusyan kaya katamo. Sasabihan king kapag subukan at tukso, karin lulto ka tetagan, lulto ka sikanan, lulto ka katapatan,
kalupa ng Jesus. Pasibaywan kaya po, king kapag subukan o tukso ng Diablo, karindulto ka tetagan, lulto ka sikanan, lulto ka katapatan kang Kristo. Miyayaliwang klase ning pamanukso. Ating pamanuksong mamatula mo, potang atin mo namang tukso ang magsilbing kapagsubukan. King English na puning igpami, sasabihan tamo, and lead us not into temptation. O kaya, do not bring us to the test. Keni, ing tukso kapag subukan niya. Ya mo naman ito, ing panagkat o milalarawan, king pamamasa akikatamong pibulay-bulayan. Ing pamanukso ng Satanas kang Jesus, metong yang kapag subukan. Tandanan tamo po, ing pamanukso ng Satanas, metong yang kapag subukan. Kapamilatan na ninilwal at lilto, tetagan, Jesus agyunang simbot ing kapag subukan o ing pamanukso ng Satanas. Makanyan mo naman kaya katamo, nung lawen tamo ing pamanukso ng Satanas o ng Diablo, ibyenangan ingega na gana, ibyena ing kwalta o pakit na ing kwalta, upaya ampong kasikatan. Nung ikatamo kaya ing atsu king puntong ay ito, nano kaya ing pakibat tamo. Mekad malawot ating matukso kaya katamo. Inya naman kapatad, ing panagkat na kaya katamo ning kaya katamong kapag masusyan ngening aldo, ngening mumunang Domingo ning Kwaresma, pakyapusan tayo tetagan, sikanan ampong katapatan ni Jesus, ban kapilan man tamo manabo king tukso ning kalaban. San Pablo po, karing sulat na karing tao Korinto, nga nang mengamano, ing balang kapag subukan, tukso, adaratang kaya kayo, yan naman ing karaniwan na daratang karing tao. O neng tapat niya ing gino, king pangako na, at na kayo paboren, masubok, king eyo agyong pibatan. King oras, masubok kayo, di na kayong sikanan, ban, api ba tayo, at gawan yung paralan, ing gana bang kanita alampasan nyo, ing kapag subukan, o ing tukso ning Diablo. Tandaanan tamo po, is Satanas, tukswa na katamo, ban mi pakarok tamo. Dapat nung biyasa tamong mangilatis, kalupa ng Jesus, ing pamanakso ng Satanas, mumuli ang kapag subukan, alalong papatatag kaya katamongan. Nung masikan ka kasalpantayanan, ampong pamagtiwala king Gino, mekad eka misakab, eka matukso, ampong eka makagawang marok adapat. Pasibaywan kaya po, nung masikan ka kasalpantayanan, ampong kapanaligan o pamagtiwala king Gino, mekad eka misakab, eka matukso, ampong eka makagawang marok adapat. Halimbawa po yung bale, masubok ya po, botang atin malakas a delubyo, malakas a bagyo. Nung mitwag, tutuyaping matatag. Ing talasawa naman po, neng kay matuksuyang magtaksil king kayang asawa. Nung mesawol king tukso, mayayakit ing kayang katapatan, ampong dalise lugod king kayang pakamalan. Masasabing din ginto, masusubok ya naman kingapi. Makanya niya naman po kanuing metong aboksingero. May kadipakyaw makanya niya po. Kabang mga tumbukya, lalo yang titibe ing kayang katawan. Lalong lulto ing kayang sikanan, lalong lulto ing kayang tetagan ampong gelingan.
Makanyanya naman po kaya katamo kaluguran kong kapatad, ikatamong Kristiyano, ipangadita mong palagi, ing eta mo masasawol, king nanumang tukso, ning diablo, o ning kalaban tamo. Kapamilatan ning pamanuksunan ning diablo, tuto kapatad, masubok tamo, banlumwal, ing kekatamong tetagan, banlumto, ing kekatamong sikanan, ban mayakit ing kekatamong katapatan. Dapot, kadwa sana, mo mayayari ka rin, mekad, kalupa ng Jesus, agyutayang sabyan iting amano, mabating ka, Satanas. Si kayo po, sige, sabihan niya po, mabating ka, Satanas. Bang ing tukso, tandanan tamo po kapatad, aywasan tayo, pigilan tayo, sabyan tala reting amanong areni. Mabating ka, Satanas, banging tukso ampong matsura, kaya katayang ahiwasan at kaya katamuyang alabanan. At impong metong obispo or bishop, ing megkwento tungkol king metong abaying taong mangumpisal. Nga nang sinabi, nitang baying tao, among, patawaran niyo ko po, mi kasala ko. I had impure thoughts. Nga naning pari kaya, ing tukso parti na ning be ning tao. Mi kakasala ka mo, nung i-entertain, nung i-entertain mo la ding impure thoughts mo. Ing kutang, detang kekang impure thoughts o impure thoughts, i-entertain mo la nga naning obispo ketang baying tao. May kibat siya ing baying tao, nga na, ali po among, eko po i-entertain detang kanakong impure thoughts, ilamong mig-entertain kanako. Madalas, Satanas, karina katamo tutuksuan, ketang manyaman, ketang malagwa, at mayan gawan. Mutos kamo, nga naning diablo kang Jesus na maging tinape noring bato, lunas king danop mo, ita ing maging sagot. Siklod kamo, pibandyan at upaya, mipagkalubke ka. Lundag kamo, ating sapuke ka, mayakit pa nung ninupin, ika. Mutos kamo, siklod kamo, lundag kamo. Makanyan niya ing pamanukso ning diablo kang Jesus. Mayakad makanyan mo naman kaya katamo kaluguran kong kapatad. Makanyan nakatamo naman tutuksuan ning diablo. Halimbawa po, mangodi ko na kamo o kunan mo na mo king pamangopya, pasado na ka kanita. Mangupit na kamo at magdihelehensya, atin na kang pera. E mo na kailangan paipagal pa. Mamurayit na kamo, manyambut kaping sigurado. Mamayad na kamo, maglaram ka ring tao, sigurado ikang pilyanda king senado. Makanyan ing klase ning pamanukso ning kalaban tamo, dapat sana kaluguran kong kapatad, potang matutuksukang makipagmarites o makipag-indredos ing iagkas tamo, mabating ka, Satanas. Potang matutuksukang sugal ing pakibat tamo, mabating ka, Satanas. Potang matutuksukang maglaram ampong manira king pangatao daring kaparamong tao, mabating ka, Satanas. Potang matutuksukang magtaksil, king kekang kakaluguran, king kekang luluguran, mabating ka, Satanas. Potang matutuksukang mamurayit, ampong mangurakot, mabating ka, Satanas. Potang matutuksukang gawang kabolangan, ampong kamulangan, ing pakibat tamo at sabyan tamo, kaya mabating ka, Satanas. Kapatad, sana kalupa ng Jesus, kaya katamo yung iyagkas, mabating ka, Satanas. Baning marok,
At ewusto kaya katamo yang alabanan at aiwasan. Para bang kanita, mas maging tamong tapat king kaya katamong kapag nasan magbayo ampong tuki king misyon ampong kaburyan ning apong Ginoo king biyetamo. Amen. Sa salpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang king banwam pong yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banal a Espiritu, mibayit kang nuan a Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutput, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebe, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabiye ampong mga mate, sasalpantaya ko king banal a Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamasamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alananga. Amen. kapatad, ing tukso kambal tayo keti king yato. Inya manalangin tamo king Dios, ban pagkaluba na katamong grasyang tuki king Ginoo, king pamaglupig king sablang tukso, nga tamong manalangin Ginoo, ituro mo keng lumaban at magwagi king tukso. Ginoo, ituro mo kayang lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kapilan man sana, era lilibayan, upayang makayato, ing katungkulan dang magsilbi, king pamangailangan ding kaladwa, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring pamuntok ning estado, mirinan lasanang diwang magsilbi, king ikakayap ning karelang balayan, at emu bukod king ambisyon dang pampolitika, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang lumaban at magwagi king tukso. Para ka ring daranok, manakit lasana at mabiyasang palto pamangan, ibat ka ring lelangan ning Diyos, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang lumaban at magwagi king tukso. Para kaya katangwang makatipon keti, bang kambening Ginoo, mabiyasa ta sanang lumaban kintuksong daratang, kaya katamo aldoldo, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang lumaban at magwagi king tukso. Ngeniadwan tamo yung sarilitang kapag nasan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ituro mo kayang lumaban at magwagi king tukso. King kataymikan da rin kaya katang puso, pangaditala rin kaya katamong kakaluguran, din kaya katamong pamilya, din kaya katamong komunidad, lalong-lalo na yung kaya katamong Santa Iglesia. Makanyan mo naman, pangaditaya yung kaya katamong Santo Papa, Francisco, bang kanita, yung kayang malagwang pamagulo, king kayang sakit, miras kaya, bang kanita asundo na, ing kayang kasuywan ampong lugod, lalong-lalo na king kapulungan apig kalub na kaya at pigkatiwala na kaya ning apong Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming parating ating kamalayan king kaya kang pangaatyo, lalong-lalo na king oras ning tukso. Uli na nita, makapanalangin kesa ng tayimtimbang akamtan mi ing kekang sikanan at grasya, ikang mabiye at magari manggaman king ngalanangga. Amen.
ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap man king harapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sana ning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulong. O Ginoo, saupan mo kaming matampang makapagsadya, king pamidaon kareting ain mi, king kapamilatanda, pagmasusyan mi kabud, ing pagmulana ning banal a sakramento mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka, antimo, itasyula ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat-dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan da ka, kapilanman ang pong nukarin man, o Ginoo banalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristo Ginumi, king kekaban ding 40 aldo, a pamangawat na king pamangan kete king yatu, tiro na ke kami, nung makananumiyang gampanan, iting banal a Kwaresma, kambening pamagayuno. King pamaglupig na king sablang tukso ning Diablo, tiro na naman ke kami, nung makananuming labanan, ing kayungyungan mi king Marok. Kanita ing pamagmasusimi kambering pusong malinis, karing misteryo ning pangakabos, akwaming miras king alang kapapusan akaligtasan. Ulinita kambe daring sablang anghelang pong banal, daralit mi in parangal keka, alang tukngan ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitap ipanigapumi, ituktog me ing espiritu mo, antimo ing titi pangambun, kareting ayin mi, ban pabanalanala at parakya kami, gawa na lang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayon ako sang loob dinaw ning Biena king pamaylasan pong kamatayan na kinwaning tinapi. Pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinapi, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang ne iti karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti, ikay man at minom kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, am mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pangmigagana kayo kanako. Ipasyag tayang ngeni ing misteryo ning kasalpantayanan. Inya ngening gaganakan mi o mapamakalulungig pa. In kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraong mi kaya kaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pong daya ng Kristo, tipunan na kaming antibong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambi ng Francisco ing Santo Papa mi, at i Florentino ing obispo mi, at Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang pari ampong diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend Chan, ding religyoso at religyosa, ding seminarista, at ding sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad ming aminuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mi kamingan, gawan mo kamingan, karapad dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, ding apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kakabanding panawon, apurian ampong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatana kambenan pong kaya kagum ning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o Diyos igpang lubos mayupaya, manggaman king alananga. Manalangin tamang mipnong kapanaligan ng pong lugod king igpa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
sablang marok o pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning pakalulumo, metimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagpulan king sablang kanigaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Iesu Kristo. O Diyos ay pami, ing Ginoming Yesu Kristo sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo, layon ming pamayapan ng pong pisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. In kapayapaning Ginoo, mantabe sa nakapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimurin. Kapatadan ting anak ning Dios, yagpang tayong waganing kapayapan king metong at metong, kapayapan po kaya katamo. Pakamalan kong kapatid, oy ni ginutang Iso Kristo, amen nagumpi laban king tukso ning demonyo. Tanggapan tayo, bata mong alabanan mo naman ning tukso, uling nuwan lading mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, eke matangpang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
O Ginoo kaniting pamamangan mi king tinapi bat banwa, masesesa na ing kasalpantayanan mi, tumibe ing kapanaligan mi, at mi pasiknangan ing lugod mi. Augalyan mi sanang mga biyayan kang Kristo, ing tune ang pong mabiye tinapi, at manatili kaming mi biye king balang amanong manibat king asbuk ning Ginoo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Luklo kayo po sagli. Balang uli pong megumpisa ng Kwaresma, balang Merkulis, keti king kakatamong shrine at intamo pong Station of the Cross. Alas 5 o alas 4:30 ning gatpanapon. Poretang bisang makipag-istasyon. Kadwa po, sinabi ko niyang milabas sa Domingo, mangumbira kayo bang katadakalang simba? Siguro isipan niyo akalingwang ko na ne. O ngenid akalang bakanti, buri ng sabihan, kung may ngumbira. Amen. Amen. Okay, tutuking Domingo, ko po sumawang mangumbiran pilit na akong tutuksuan ng demonyo, nasasabihan nga na, kung nangyayin sinabi ko, mangumbirata mo po kareng kapatid tamo para simba, lalong-lalo na ng Aldo Domingo. Ulitan ko po, ing Biyernes, devotion niya ito. Ene kalupa ng Domingo. In devotion, ang yang ekasimba, kami kasala. Uling devotion niya. In Domingo, kailangan simba ka. It is an obligation, it is a duty, and not only a duty and obligation, it is a commitment. Nengaldo Domingo, kanita pa pong minunang panabon, ing Domingo, yapining mumunang aldoning parumingo, alwa po yung Lunis. Ing mumunang aldoning parumingo, yapining Domingo, aldone ning Ginoo ing Domingo. Bakit aldone ning Ginoo ing Domingo? Uling sinubliyang mebye king Aldo Domingo. Nyaring minunang Kristiyano, kanita makirandam laking amano na ning Diyos, kay ba't mamiraso lang tinapi. Itang depatanda kanita ang gangeni po gagawan tamo niya makanya niya po. So mangumbira tamo po tamo sasawang mangumbira para miyabi-yabi tamo keni. Nanong sinabi ko pa, atin tamong individual and private prayer, mga dikang pansarili, atin muna naman community prayer. We worship together as one family, as one community. Abe-abe tamong mikakapatad. Nyayabe tala po kumbirantalan So, ngening megumpisa na yung Kwaresma, papunta tamo king peka importanteng tiling selebrasyon yapin po yung Maleldo. At sana gawan tala reti prayer, fasting, and almsgiving. Kabang papunta ta ka rin maglakbe, ing demonyo tutukswa na katamo. Nano po ing pamyaliwanan ing tukso, ampo pa ing kapagsubukan, temptation and tests. In temptation, it comes from the devil. In test, it comes from God. Nya, tuksuan na kading demonyo, ing tukso po nung tuksuya pa mong po kasalanan. Maging kasalanan niya yung tukso po tang mag-give in tamo. Po tang pamintuan tayo ing demonyo. Po? So, lawen niya ing tukso purmero at ne kasanting. Pero ing kapagsubukan, muliya pa mo magumpisaya keng masakit. Po? In tukso, magumpisaya keng masanting, manyaman, mayan. Pero mumuliya king kasiran. King sabihan tamong
pamagdusa kasakitan. O ita po yung tukso. Nya yung tukso po ang purmero, ay kasanteng. May bandi ko keni, mangurakot ko. O kaya kalupa na yung metong lalaki. May chik siya. Potang purmero mag-enjoy ya. Pero muli king kasiran. Magigisa na pala yung pibandyana. Yan po. Ing test niya subok, pagsubok. Manibatan niya king Diyos. Subukan na kaninga pong ginunong manatili kang tapat kaya. Magkasakit ka pam. Niya mumunaying kasakitan. Pauliya king tagumbe, king kanwanan. Niyapin po, oy nine, sana mga di maging masikan mo. Libutan na ning dakala tukso king bietam, kakambal tayong tukso. Niyapin po niyang ing demonyo tukswane Iesus, lilisyane king kaligta, king kayang misyon. Nanong misyon na pong Jesus. Ing misyon ng Jesus, iligtas na katamu. Makanano na katamong iligtas, metong mo po ing gawa ng Jesus. Dumalan niyang kasakitan, mamusan niyang krus, may pakuya king krus, mateya king krus, ampo pang subliang me. O itang dalakunan ng demonyo ing kasakitan. Pilit ning lilisya, king kayang misyon, pilit ning lilisya, king kaburian na nga pong ginuning Diyosig pa. Uling nga na, ing demonyo, buri na mayan. Shortcut. Mag-shortcut na kamo. O ba't dumalan ka pang kasakitan? Niya po, tangyata mo buring kasakitan, matutok sa utamo po. Alang malagwa king kaligtasan. Alang shortcut king salvation. Salvation is always the way of Jesus, the way of the cross. Ala na pong aliwapa. Nya nung eta mo buring kasakitan, malawutang king kaligtasan. Nya pigunaman niyo po ningin panahon ng Kwaresma, nanumoy kasakitan adaranasan tam. Nya pini Jesus, pusanan niyeng kaya kayong krus king biye. Pusanan niye. Eye gugulutan. Eye tatabili. No ne kabang pupusanan niye. Panuman niye pa. Uman niye. Alang malagwa king kaligtasan. Dumalan tamong kasakitan kalupa ng Jesus. Makanyan niya po ing tutuki kang Kristo. Niya masakiting mangumbira, sige po mangumbira kayong simba. Puatang makanyan, dumalantang kasakitan, kalupa ng Yesus. So, kakayangan po sana atok yan tayong Gino. Mangumbira tamang simba, ban kanita akit tapa, ing lugod na ni nga pong Gino. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Gino, mantabeya kaya kayo, At kaya ka, antimo. idukoy laring buntukyo at maniga po king bendisyon ng Diyos. Ing Diyosig pang mapamakalulo, aminye alimbawa kaya kayo tungkol king lugod. King kapamilatan ng pamaylasan ng anak ng bugtong. Ipagkalub na sana mipnong kalamalub. Ing bendisyon na king kasuywan nyo, king Diyos, ampong king kaparan tao. Amen. Ngening sasalpantayanan nyo, king aligtasan nyo na ingalananggang kamatayan, king kapamilataning kamatayan ng ginutamang Yesu Kristo, kamtan tayo sana, kamtan nyo sana, kaya ing kalam ning biye alanangga. Amen. Agpangking pamakitulad yu kaya, king alimbawang binyena dikil king kapakumbaban, miyagong kayo naman sana king ligaya, ning pangasubli ng mebye. Amen. At bendisyonan na kayo ning Diyos, alubos mayupaya, ingeg pa, ing anak, at ing banal Espiritu, ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan. Salamat